برنامه که نو دم باش تماشاوان هیجا و یه برنامه که دین یا نانودان ام دجاره که دی بورنه ام گرا خوی لدوف خوارنین خوش بردوام دکن هر وها ام گرا خوی لسرحدا جورین لباجار قرسه و در دور ویجی بردوام دکن وک هونجی زانن و سه دموشانه هر تم ام لهری ما قرسه برنامه تینن سر اکرانین و براستیجی خوارنین خوش وادراتینه چه کرن و ام جی دووان خوارنانه و هر وها گلک برنامه خوشی ما به هفره در باز کرن ام نها جاره که دی گورا قرسه باجارو که بازار جغینه ام و هاوینا بوهری جی هاوینا سالا پار جی ام هات بونه ویدری لور ما هن خوارن چه کربون ما آنی بونه سر اکرانی و افجار ام دیسا میوان مالا آپی قطبدینن و هر وها میوان بریس آیهان ارکمنن مرحبا جواره صافی سپاس نها لقرسه ام دخوازن و برنامه ده هنکی ام بحثا چاندو خوارنا و هریمی بکن که آیهان ام هنکی مجی دست بکی معانی زمان هریما سرحدا جوری هریما قرسه تایبت جی هنک مروف دما دیگره مروف دبینه ام جی پیشش برنامه نه ام لجور در دخن خوارنین خوش ام چه دکن به تایبت دمکی نیز ده دیسا مقاس چه کربو ام دخوازن هنه که سر ویه که صحبتی بکن گلو خوارنا و هریم معناوی چیه جو کدرتی دیرو کاوی و هر وها چند کیویه چواهیه تو هنک شماره بحثا وان تشتابی کی راست اون سرچوات نه باهاتنا ویم کیف خاشن راستی جی گاوا مروف لیمیزه بری تو دست بکی از تماشاوانی مره بیجم آیهان ارکمن اون جنیز و ناستکن جی اکرانا جو نازدکن هر وها لوی جی که املینه لبازار جغه شارداری جی کربو رفت کاره بیجه دونما دوا ایدی نهشتم بکه هاتا گرتن خصنا زندانی دمک دریج زندانی ما لیول دیساد نامه دیه و هر وها هفکاری هم جید که ام هف پیشه هفن جی برنامه جی چه دیگه برنامه این گلن خوشی چه دیگه اون سر اکرانا وی ناز دیکن ام یکی جی ببیر بخن و ام گوتنه بدنه تبلی صحابی گاوا مروف لیمیزد که خارن و خورگا وی هرمی آف هوا هرمی و گریدایه یعنی ام بجن گاوا مروف سرحد جورین تینه بیرا خو سر و سقم و سرما هنجی دم سالاوی دهاتن و یا زیده باندورا خو سر خارن تینه چکرین جکریه گاوا اف یالی کیویا یالی کی دنجی پرچاندنی هیه و هرمی دا ام بجن هری داوی سال 1877 حتی سال 1917 بندستی روسا دا ما بو باجار قرسی اف هرما و گاوی جی دسا ام بجن کرد، ترک، گرجی، ارمنی، آذری به هفراجیا بون جبوه که مطبقا وان گرلا و هرمیش دش به هفتو دما ام که تشن قفقاس میزد کن مطبقا قفقاس گرجستانی بجن دما خارنه که تو گمریه دخوی یعنی بجن تی گرجستانی آخر کلک دخوی تی قرسی جی دخوی بجن بازار چقدر میداش دخوی جبر کچما به هفراجیانه و وان سال خارنه هرم زیدهی بجن فقیری بری و یکشی سرمایه تاثیر سر خارن تینه چکرین جکریه و در خارنا هری تی چکرین چیه خورگ به هویر واتینه ایر واتینه چکرینه هم بجن دانه سبیزو هویر خو چه دکن و
درێژ وەک ڕشتا دبرن نیڤێ وانە ڕووندا دقەلینن وانە را dibêjin kizik yê dinê dixweşînin û tevî hevdû dikin girarekê çê dikin girara kesmaşê bame dikut danê sibêz û ya dixwin hevîrê xwe yê dinê danê nîvro vê carê çargoşe jê dikin û mastê xwe sîr dikin hevîr dixweşînin navê wê ra xengel dibêjin wî mastê bi sîr û rûn ser digerinin wê hej dikin xuregeke dinê yan jî em bêjin nava dana da car carna em bêjin böreka çê dikin û navê ya hin kes kartola tev dikin hin kes vê dawiyê de em bêjin birinc û kişmiş tev dikirin ji bo danê navberê ewa dixwanin yan jî danê êvarê vê carê rûnda diqelandin ew hevîrê mayî danê sisiya rûnda diqelandin vê carê jî dikirin mehfîş yan jî dikirin bişî tiştekî dinê lê mêzeke heman balkêş e rastî jî heman hem te têr digire hem jî nişasta tê de heye te germ jî digire zivistan e sar zivistan e sar e zivistana jî dem dirêj e dem jî dirêj e em bêjin ew jî wistan e em bêjin niha vê heremê da zebze herî zêde tê xwarin ew e kartol e kartol ji aynî hevîr tê bikaranîn sê dana her roj tê xwarin yan cem bêjin berî malbat zivistan dest pê bike dewarekî dihate şerjêkirin û ew dewara hin herem diqelînin qeliya çê dikin qelî lê vê herema me nîvê wê ya dikirin qelî lê nîvî jî dikirin dûrme ew rast e ew goştê wana goştê wê heyanî goştê sorîn der bi xwê dikirin û ber tavê ziwa dikirin ew jî tiştek taybet e tiştek taybet e rast em bêjin zivistan e ew goşt xira nabe zivistanê sax dikarin wê goştê veşêrin em bêjin ew mêze dikî hin şîrnayê vê heremê hene em bêjin heremê dinê tune mînak ew şîrnayê ji bo çê dibûn sa ji bo sermayê em bêjin me hê havînê çê nakin wê ya hewle vê derê heye ar û şekir şerbetê tevî hevdû diqelînin hewle hesîde evanan ji bo sermayê dema tu kî derkevî rêyeke dirêj kesin tûrîkê te de gerek hewle û hesîde hebe ku tu pê rêda germ bibî nemrî yani tabii yani jiyana xwe karbî devam bikî meşa xwe karbî devam bikî lê inca taybetiyekî herêma Qersê heye ku hem li Kurdistanê hem Tirkiye hem cîhanê navdar e qazên wî rast kanca behsa qazê wî bike ji me niha hin herema qaz her demserê têne şerjêkirin û têne çêkirin û xwarin lê tama devê Qersiya wisanîne em her demsalê qazê şerjê nakin qaz derbiharê têne rûniştandin Kurkî meha Nîsan û Gulanê derdikevin cûcikê wana wan cûcika heftekî deh roja dayîkê me bi şîr û çêra xwe dirûçikînin wê va xwedî dikin dayîk wek zahra xwayî kin bi şîr va xwayî dikin evê qazê bêyê ra êdî qaz dest bi gerê ket vê carê jî em bêjin jineke malê ye pîr e êdî karê nava malê nake zarekê dide peyê xwe ewna şivantiyê dikin qazê ra heta anî payîza derengî payîza derengî xerman xelas bûne cejî pir e vê carê em qaza hil didin bêsiyê xwedî dikin bi çêva mehnîvek du meha ew qaz wisa goşt digire dema şivdareke piçûk jî zirav jî datînê erdê ji bo qaz ser ra derbas be nava şeqê qazê heşa hirmeta cumata mensa dest digire da dikeve jîrî nekare bimeşe nekare bimeşe rast bêyê ra qaz tê şerjê kirin dema qaz tê şerjê kirin her divê berf jî ketibê rast e qazkî berfê û bûzê nexwe nayê şerjê kirin ji ber ku hin herem dixwin lê bîna goştê qazê pir giran e bîna xaliyê jê tê û nayê xwarinê qaza me ku wisa qelew bû
و برف و بوز جی خار مال دور به دور مالبات قازا شرجید کن قاز دما سر زوستانی داوا زوستانی و خوی و بزی ویا دشوته بینا ویا خلاص به و جبو خوارن جی آماده راست yani taybetiya qaza qersê jî ji virtî. راست Ne baş em spas dikin wek mirov dikare bêje me got belkî bernama dawî be ger ku di demên pêş de bernama me dewam bike helbet em ê dîsa bênevadira lêverê vê demweşanê em texmîn dikin wek dîrokekî xwarinên vê herêmê xwarinên qersê em viya dihesibînin ji ber wî yekî jî me xwest em hinekî ew taybetiyê ku me dikişîne ber bi xwe ve dikişîne em wana hîn bibin. راست ew jî heye bêjin gava lê mêzet kî çanda xweregê ew ê jî tesîrê kiriye bêjin Qers ji bo Mezopotamya û Qafqasyayê pirê ji bo Anatolyayê pirê her tim ciyê şer bûye zaten tim bi 100 salan destê kesî da nemaye 10 salan dest guhertiye şart û mercê şer jî ser xweregê tesîr kirine Evet rast. yani em bêjin dema isabiye xwerek pir hêsan jî çê dibe belkî we bername de we dîtiye dervayê qazê yedinê nava 15-20 qada tê çê kirin şert û mercê şer bar diket çewê derê koça xwe datîne çê dike zikê xwe têr dike berê xwe de duwalekî dinê rast. Erê me jî xwest hem hêvî dîrokayî hem çanda wê hem jî xweşiya wî em bi hev re par ve bikin te jî wisa xweş got ku me baş viya fêm kir. Em spas dikin her wiha apê Qutbedînê jî em spas dikin me qebûl kir em li mala bavê te ne yanî em kêfxweşin carekî dî jî em li wan bibûne mêvan niha em ê xwarinekî çêkin li vê dirê li vî malî em dixwazin wê jî bibînin her wiha xwarinekî nû ku temaşevanê me nedîtibin tu behsa wê jî bike û paşî êdî em derbasê metbexê bibin. Xwarinê em nava dana da hatine mal em diyamin bixwazin bira me re bêregê çêke bêrega kişmiş û birinc pir xweş çêdike vê heremê da ya herî xweş çêdike jî diyamin e yani niha em ê derbasê metbexê bibin dayika Qudret wê ji me re xwarinekî xweş jî çêke lê berî ku em derbas bibin ev bernameyên li Qersê ku me anîne ser ekranên we veterekî me heye em wana temaşe bikin kam kudrê geriyan me çi çêkir me çi me xwar û me anî bi we re par vekir em wana bibînin paşê me derbasî metbexa xwe Bernameyekî nû dem baş temaşevanên hêja bi bernama nan û dan em carekî dî bwerine ev car em hatine bajarekî gelek xweş em hatine bajarê Qersê. Lêbelê ne tenê me wekem dibînin ne tenê qaz heye li ber me ve malzemeyên dî jî hene temaşevanên hêja piştî ew qas zor û zehmetî em gihane emraz û mexsedê xwe vaye em hatin ser sifra xwe carekî dî li herêma Qersê ne bi nava sar û seqemê de ne di her wiha wisa sare ku ev ciyê ku em lê ne gola çildirê qerisiye cemet girtiye mirov dikare em nihal ser wê golê ne
ده مطبخ خواه دیسا دایکا سنم سفرامت داگرتیه herhalde tiyilo xwarnên gelek xweş me çêke em wa texmîn dikin. Mêvanperweriya Qersiya jî me dît em ji aleyî ve jî gelek memnûn bi rastî. Ev du cara em tên hem xwarnên xweş me re çêdikî hem jî keniya te, sohbeta te, hildana û danîna te em gelekî memnûn man bi rastî jî. Çû bihar jî derbas bû em hatine havînê û em carekî dî hatine bajarê Qersê. Temaşevanên hêja ji bernameyekî nû dem baş nan û dan carekî dî bûwere ye wek tê zanîn demek berê zivistan bû em hatine vê bajarê em hatine bajarê Qersê lêbelê me xwest hêja nava havînê em bibînin vadira çawa ye xweşiya wî bînin ser ekranên web. Temaşevanên hêja me got em li Qersê ne em hatine navçeya Dîgorê bajarokê Bazarcixê em dixwazin li vadira wek me anî ziman em xwarnên xweş bînin ser ekranê we bi were par ve bikin. Piştî ku me malbatê hevnas kir niha dora çêkirina xwarnê ye wê divê xwarnê de kebaba dem wê Xuşka Xalîde ji me re be alîkar her wiha me got me xwarnekî dî jî çêkin ew jî gavekî dî em ê bînin ser ekranên we dayika Qudret jî wê alîkariya me bike me wê jî nas kir. Zivistanekî sar e em carekî dî hatine herêma Qersê bi rastî jî em gelek kêfxweş bûn carekî dî em li Qersê ne çiqas ji kar bên dûrxistin jî mirov xwe bi jiyanê ve girê bide. Ser sifrê îşallah me taştiya xwe bixwin em birçî jî bûne. Belê piştî ev qas malzemeyên taştê me amade kî dî niha me danîne ber xwe mamoste xanim bi rastî jî taştêya me gelek xweş xuya dike û her roj vê taştê derdixin jî. Vaye dîsa zivistan e û em di nava berf û seqemê de ne û texmîn dikin em hatine herêma Qersê. Temaşevanên hêja vaya roja diduwaye em carekî dî hatin gundê Eskî Qazî em bi hatina me berf me pêşwazî kir berfekî dijwar tê niha çavê me jî venabin bi rastî.
بله ما آنی زمان ما بحث کر نهاجی دی دور هات کم خارنا خود چیکن هم میوان دایکا قدرتن و هر وها خوشکا سمرال جمعه هم میوی خارنه به هفره چیکن بورکا کشنش نه دایکا قدرت کا تجمره هنه کی بحثی بکه افخارن جکوتی افخارن کنگی به هیه کevin jiwa çe dikir çe ne dikir ama em bune ne bune meva berega çekiriye jberi ve hey yani eri beri davre hey naha böreka be goşt ye be panir ye be torak işte mesela ye be pivas qali falan ma bist bu ama ye bruncu kişmişi me hejne ne bisti o da iroji ezvera berega kişmiş açık tamam نها چه دکیه تجمره بحثایی بکی آر دکیه کشمش دکیه برنج دکیه اما ها کشمشه مشانه پاشی امیوانه تخنه نوا اویا لجمع جره تی گوتن مویش اون بیجنه کشمش نه tamam hem de ben kişmiş برنج مدانیه برخواه برنجی دکیه برنج دکیه وکیدن هیک هیه خوی آف آف و رونه malzeme mi evin? Evet. Malzeme mi evin? Ece çağ çeyt be kaviş beje? Evet. Ezin ka خوی باویج می pe خوی heka bişken pe heka avetek mi emi hasıl ken ve behavir. Evet. Be behavir gırıkken vekin aja birinci xu birraşinin qataki qatak kişmişi xulli birraşinin ev birinci dipije? Evet dipije de ezin ka bikelim de. Çıkas dve bikene birinci ama. Aynı yani yemek çadı kele, birinci sadı kele. Yani dve tam vaki kutu bir xarne bir kele. Aynı. Tamam. Ne nif keli falan. Na. Tamam. Tam da kele. Kişmiş? Na, kişmiş de şuştun kat lete raşan. Tane te şuştun. Ne havcı bir pişon. Na. Tamam. خوشکا سمرا او پرانی چیکرنا خوارنه او پک بینش برکو دایکا قدرت جی پی خو عملیات کریه نکی راحتزه سر کرسی میدار و نشتاندن او سروریا ما بکه امی جی خوارنا خو چیکن و هر وها کاتشته کی چاوی درکه می به هر بینن براستی جی شالرن درکه ورن درکه ایشال خوارنا کو هم چی دکن خوارنا خریبه برینها بدمه کی هم دیسا میوانی و بون مجمره کبابا دم چیکر بو هر وها خاشی چیکر بو براستی جی هم گله کی ممنون ما بون و جاره کی دی هم میوانی ونه سرچاوی مرا سرچاوی دباش هم دست ببکن دست ببکی کا هدیلی خواهد چه دیکن دست ببکی انصفته خوی باویجمی tamam بسم الله çiçek savaş نه نه boyuna da kışmıştı da boyuna tamam Teşekkür هەویر حوجێ نابێت تەش ببێ هەویر تەش ناکەوی قەدەرێ کیلۆ نیف هەویر هەیە نەوە kilo peye tamam ئەم چار هێکا لێ دەبین tamam جانا هاید هف تبلی هف بکن تماشاوانی ما زانن وک برنامه نان و دان ام دما ام خوارنه کی بیانی بیس یکی کو مناس نکریه یکی کو نهات بدیتن براستی جی هم کیف خوش دبن هم جی ام خودگیهین نوه داره جبو که ام ویا چیکن بین سر اکران بس او بس انسرد جبو وی خوارنه جی ماتنه حتی قرسی جبر که یعنی ام تکارم بیشن خوارنه کی نوه و هر وها دایکا قدرت آنی زمان خوارنه کونه
نها ما هەویرە خۆ کرد و گرکا vekir çêkir. Niha te jî birinca xwe danî ser ne? من داش سر اری دکل برنجی من Niha me çi bikin? امی نکا وکن بیره گاه وک Vekin, tamam. Ev hal derve bimîne ez ام bin. نکا تکم پوشید Ha. Tamam, wan teke poşet bila heşk nebin. برا رو نگره Rû negire, tamam. Paş yek bir yek emê vekil vana. Tamam. Niha dest pê bike. Em vek. Ev girkê biçûk me çêkir. Ji ber çi ji bo ku tenek be. اری برا زراف به Bila zirav be. برا Tamam. زراف û paşî ku me ew kir hêdî dê tepsiyê de vana bicî اری kirin. امی وکن امی Tu تکم bixêr تپسی merhaba. Me dest pê kiriye îdî me dixwast tu jî li bamevî از الوار برا کردانه ev di tepsî de em ê çawa bicî bikin yani Em ê- çend girêka me vekir اما mesela. هشت گرکا وکن هشت هشت گرکا گرکا. وکن دو بدن سر Ha هفدو dikkat اری دقات بدن سر هفدو برنجی خو براشینم پی برنجی کشمیشی خو براشینم Tamam. Niha me dest bi çêkirina xwarina xwe kiriye. اری Dema em axivîn te behsa xwarinê diya xwe dikirin yê dema zaroktiye dema ew ê. Lê tişta ku herî em bêjin mesela bîra te de dima çi bû? راستی جی وی بورگی جیامن بهتر خوش چیدی یعنی من دستی گل کسه دا خاریه بورگ لی من کیجان مالی خاره بجستم دویجم ویا یه هری خوش دیامه چیدی قد بیرا من چه دمایم زار بون و زوستان برف و باگر چید بو و دیامن تم ev xwarinê taybet ji me re çî dikirin. Yan işte börek bû, yan Xaşîl girara bû. keşmaşî werî xaşîl bû, car caran qaz bû. Ji me re jî xaşî çêkirim. Carek em Ne? mêvanê î bûn. He were şekilde. Par havînê em mêvanê î bûn ji me re jî xaşî çêkir. Belê. Xengel jî, Tabii. eri. Belê. Ew jî mühim e tabii. Tabii yani. Niha em ê sohbeta xwe berdewam bikin. Lê em her tiştî naxifin. Bila ev çêkirina xwarina me böreka me jî berdewam dike. Em ê paşî niha ev hevîr tê vekirin. Me got heşt tebeqe çêdibe, du tebeqe û carekî wê tişt bikevine navê, birinc û kişmiş bikevine navê. Niha îdî em berdewam dikin, em ê dîsa behev bin. Niha em çêkirina xwarina xwe berdewam dikin. Hevîrê me hema bêje qediya. Ma di girêkê me ew jî temam bibe îdî. Paşî îdî em ê dagirin ne we? اری دا امی پاشنگا داگرن اری Tamam. Heşt girêka me vekiribûn. Ew jî vekirina wan temam dibe. Qasê tepsiyekî em ê çêkin. Me got xwarinekî vê herêmê
kutu çekirim rastî jî berê me nebîst bû yan jî me nedîtibû. Lê em ê niha hem çêkin hem jî bi were parve bikin ka gelo çawa çê dibe. Kê Ayhan jî heva di derdora di çewtê ew jî ez bawerim birçî bûye. Tu birçî bûyî? ولد تاما زاروکاتی میجی جبویک براستی جی خوارنک بالکش خویا dike. Yani hem şivazı çekirnavi hem ev tişten dikevine navi. Birincu kişmiş berine bir isti bu. Yani kami bin tişteki çağı derkeve. O merak jitkin burası. İnşallah öğretir. İnşallah. ev şişayı ve hereme serhadi da dem birinci datini bergoşt qaliye kişmişa ser diraşinin zaten li aha dinava böregi de çekirin tüşteki cüde tamam ya cüde rast Wa havîrê me dixede hêdî Ayhan parlıyı hastıkım ya. ولن فرز دام سرکم من لیسی داد خانم سرکم که داویه هفته دهات مال Hasılı çıkı. neyse diyamın kahve çiğd kiredi Dayka kudret. İcat zede çiğd kir mev dikir kalorifer ne bu sobe bu dan isbizin David Ferna sobe yandı kire beni sobe germdi bu ama hemen tan Dayka kudret ekla destêwî jî xweş e me gava dijî anî ziman paravînê dema matibûn ji me re di xwarinê xweş çêkir ew Xalîdê alî kariya me kirin Zeyceviş destiye sava sevrali Belê em spas dikin ji bo wê jî yani xwarinên ku kevnare yan jî ku yên mala mirov bêje ku têne çêkirin zehmetî wan hene ne yani zehmetî wan hene lê belê xweş Şimdi hela aboru da pır mesref şimdi nestera bir şey yani xanek aha çünkü zaten çetki her ikim de tepsiye çetki ew jî temam bû va tepsiya xem datînin îdî dora dagirtinê ye dayê Eri kahım benim. Dağının hazır gün. ev rûnê me ye Sebra yapacak arası. Bes. niha te rûn li binê tepsiyê kir Eri ne mırrun kır ija. piştî ku rûn lê kir niha ew Eri yuxfayı xuk geri. erê nanê ku me vekirî hevîrê me vekirî û dixne binî de di hebatê bêxî binî Eri ez duhabatı. tamam Evi cerkene tişkerun bıraşının. Çişkek. Parna. Bıra pırcağlığını bedem. Yalnız ne be xaşnağı. ev ya ku te vekir binî hinekî dî rûn lê kir tamam Ca xwe medanî bû ser pijiya bû ev kişmişa hatin şûştin ev ya medanî ne berxwe wana tiştekî balkêş çê dibe bi rastî jî kanî mêltemayî jî paşî binêrin ev di firnê de dipije Eri bir fırın takmış bir. firnê de dipije Samre koy vere rap takmış. Servi veke servi Tamam veke. firna xwe jî vekin bila Kala. tamam kanê em nîşan bidin deqeyekî ev ya bi vê avê tê çêkirin birinc li ser û li binî û kişmişa jî li ser kir niha îdî wê ser wî du qat hevîrê dî bav ji ser dayika Kudret ewa temam îdî wisa dewam ke heta ku heşt tebaqê me temam bibe Eri. dibe çar qat
قاطی خود سارمش کرد امین که یه 8 بده سر تمام بابی هر دو گریک و قات اک خستنابه کشمشو برنج بخستنابه تمام دبه 4 قات رون سر ویجید به تمام خانه کسی برابول و سر تمام تمام تپسی ما حاضره نه؟ اری حاضر امی دابا میفرد اینجا تماشاوان این هیجا وقت ما آنی سر اکرانین و ما تمام کرد دایکا قدرت قاطع داویج آویت سر ما هری داوی رون سر کرد نهایی دیگه می باوجنه فرمه اینجا پشتی پجیا تمام بنفسه پجیا امی درخن امی دیلم کن ها امی قد کن امی دیلم تمام وقتی پشتی پجیا امی قد کن و صفره اینجا امی به خوارنی ببینن که تشتکی چوایه مل تمامی بنیرن ام نها خوارنا خواهد داویجنه فرمه كما تشيد به هيدي قدر 20 دقيقة نيف ساعات شخد فرني دمينة ماجي ما البندينة دما كودركت جارة كده من سر صفري هاف ببينن ما هندك مايا قدر 10 دقيقة مايا بشتي بيجيا أمي جارة كده التماوي بنيرن وجورة بورة باردك وای ایدی امبر بداویه و هاتن براستی من روزی که خوش در باز کرد لباز آجقا دیگوره یا قرسه ام هاتن صحبته که مدست به برنامه خواه کرد به بریز ایهان ارکمن را صحبته که خوش بود ما هنه که خوارنا ناز کرد تشتی کومدی تنجی جاره که دی ما به زمان آنی زمان جی او ما بو خوراک کیجی خوارنا کیجی چکر بورکا بکشمش بو برنج تمام دایکا قدرت و ام سپاس کنج بوده تو گلک بوی آلی کارج مره تا گلک خوارنا کی خوش چکر خوشکا سمراجی اوجی مره بو حتی کومه قداند اونها ایدی امی خاطره خواه بخوازن بری ام خاطر بخوازن جا امی تمایی بنیرن لی بری وی از خوازم ویا پرسکیم او مروفت کاره بیجا خورنه کی چه دمیه چه مروفت کاره بخواه دانی نافبری دا دما نافبری دا نقد خلاص نی به خلاص کنه ببینه تاشتیش گرد که مدد کاره بخواه یعنی تاشتی دیج مرود کاره بخواه میوانه یک بید بر چای دانی نافبری تب دانی نافبری و تاشتی دا یعنی مثلا نه خورنه کی سرکه و کمروف و خوارن چی که وی آوایشیم گرچه herhalde چه دکرن زمانی بری نه دمی فقیری دا وی آوایش چه دکرن راسته نه راسته ما گلک بحثا خوارن آکر ایجا گوتنی تی داوی ام بگیرن ایده می خاطری خوش هریم آقرسی بخوازن بلا دمی و تم آها خوش کیفی دبه اون سرسری می و سرچاوی می هاتن اغرا و سر خیره به ام سپاس کن جوه تمام آره آیهان ارکمن بلا چای ما داگره
امی به چای را بخون و خوشکا سمرا تویش کاری که مویا قد جی کر پشتی کش فرنه ما درخص نوا ام یا سرویس جی بکن ام لطعمایی جی بنیرن گرمه توی چه تمام اویا او ها بدنا دستی خواه دخوازی قاطع یا نشان بده علی اویا ما 8 هەڤیرا خستبووناوێ هەشت هەڤیرا چێکرد هەر دوو هەڤیر و قاتێک برنج و کشمش کێتبووناوێ دەبێت 4 قات ساخویا دکە تەماشەوانی مەژی بلا ببینن اینجا لە تاماییژی بنێرن بەزی سەر دڵی مەروە حەڵێ براستیژی خواردنێکی پڕ خۆشە تامای گەلە خۆش چێ بووە یعنی ئەو برنج و کشمشێ کولناو هەفکەتیە ئەو و چێبووناوی گەلە خۆش چێ بووە ئەم سپاس دکن ji we re dî em ê xatirê xwe bixwazin em carekî dî spas dikin ji bo we temaşevanên hêja em li bazarcığa دیگوره لقرسه بون راستی جی مدمین خوش لور در باز کردن برنامه کو ما آنین سر اکران وجی وک وجی دیت دی هما بیجه ما خوارنی کل وی هریم تینه چه کردن هما بیجه تماما چه کردی بلکه هن خوارنی دیجی ما بن اگر کو ام ببینن پی بحسن امی دیسا ریا خواد را بیخن لی ایدی ویز وستانی امی جور هرن و برنامه پیش مده امی برنامه نان و دان خوارنه هی خوشتر امی پیش بری وبن حتی برنامه که دی بمین نوا خیر خوشیه ده دم باش ده کرم کرد